Salibonani, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu wasephinde wasihlanganisa futhi singabaphila. Kuqhakathekile amathuba nje uNkulunkulu asiphawo nokubana siwasebenzise. Sizwe sikhuleke ukuthi umlimo asincedise. Okumele kuguquke empilweni zethu kuguquke. Silindele usuku oluzamasinyane. Kuqhakathekileyo uhloko esithandekayo ukuthi kulosuku lwenkosi oluzamasinyane, usuku lwentokozo. Lungakafiki lolo suku kulento eziningi okumele njengabantu sizilungisise. Asenelisi ukuzilungisa sodwa, sidinga amandla ezulu, le connection yezulu. Singaba connected lo umlimi ngamandla akhe uzalungisa ubuyithi bethu sibese sifanela umbuso wakhe. Abese buye zosithatha asicimezeni sikhulekeni. Babolungileyo siyabonga futhi olunye usuku osiphelona. Siyabonga impilo, siyabonga konke osenzela khona. Nanti ithuba leli libusise uthungamele, kuzwakale abantu bakwamukele xa usiza sibe lentokozo samukeleke embusweni ngoJesu yakhuleka. Amen. Siyabonga sihlobo esithandekayo, sikhulumela last week ngokunye futhi okuqhakathekileyo empilweni okusikhululayo, niko kuthula ke. Kwesinye isikhathi izilonda azikapheli kwabanye abantu, kodwa simethembeni uNkulunkulu uthembekile. UJesu wafa wavuka, lathi singahlala uhlangothini lwethu lanxa amathuba wona lawa ezasijume empilweni, sifa silethembu kubana kulokuvuka kwabaphilayo. Namhlanje sikhuluma ngenye into eqhakathekileyo empilweni futhi engicela siyibambisise, siconnectana lenkulumo zethu zonke leziyana esakhuluma ngazo. Nakho kunye okuqhakathekileyo empilweni sithi thina uthando, ukuthandana kuqhakathekile, ukuthandana kuqhakathekile. Ngenye into eyelapha izinto eziningi empilweni, ngenye into eyelapha into eziningi ekukholweni kwethu, ngenye into eyelapha into eziningi even ekuhlalisaneni labomakhelwane lezihlobeni zethu. Kuqhakathekile lokho isihlobo esithandekayo. Ivesi yethu yokuqala ivesi yazwa ngabantu bonke, sakhula ngayo, abantu bayihlabela. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. uNkulunkulu wawuthanda umhlaba waze wanika indodana yakhe ezelwe yodwa. So asibambeni la, uJesu kaqalanga wafa, wasevuka wasesithi semfile ngathethiswa ngakhafulelwa wothi ngithi right abantu ngiyabathanda. Okwamenza waze wafika esigabeni sokuthi agqoke umzimba womuntu aphile phakathi kwabantu enguNkulunkulu esuka ezulwini. Luthando. Wasithanda kangaka. La namhlanje ngithi mina ekuseni hlala ukwazi ukuthi kuloNkulunkulu owakuthandayo waze wakufela, uyakufuna ukubana uze ngakuye. Ngalolo thando ngenxa yokuthi sikubambeni la, sihle sikubambe lapho kwenzela ukuthi sihambe lakho, siphile lakho kwinto lokho qhakathekile kakhulu empilweni. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wangithanda mina, ngenxa yokuthi uNkulunkulu wena wakuthanda, ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyakuthanda, ngenxa yokuthi uJesu uyakuthanda, wakuthanda waze wakufela. Yikho sesithola ku chapter 15 kaJohn, iverse ngu12 kusiya ku15, sihlanganisa lo chapter 13 verse 34 kusiya ku35. Yikho sokusiba le command likuzwe kuhle. uJesu uthi yena kule command entsha engilinika yona, icommand entsha engilinika yona ukuthi yona love one another. Love one another. So ngenxa yokuthi sathandwa singazwisisa, sikwamukele ukuthi uNkulunkulu wasithanda. Sikubambe kuhle la, uNkulunkulu kasithandanga ngoba silungile. Wasithanda siseseyizolo. Wasithanda singamthandi. Wasithanda siyizitha zezulu. Ngokusithanda kwakhe wasinika uJesu sabuyisana lezulu. So ngaleso sizathu bambani la, ngaleso sizathu sokuthi mina lawe sathandwa singalunganga, sathandwa singathandeki. Ngaleso sizathu uNkulunkulu uthi yena I give you a new commandment, eyokuthi lina lithandane, lize lithande labangathandekiyo ngoba nami ngalithanda lingathandeki.
ngalithanda nxa singahlala phansi sicheck ukuthi kuyini okwenza ngalithanda kuyini okuhle langenze lapho akula zihlobo ezithandekayo akulokuhle esakwenzayo okwenza umlimi wasithanda singamthandi wasithanda singathandeki wasithanda singamfuni yena wasithanda wasilandelela waze wayasifela wasithenga ngegazi lakhe malidumisa igama lenkosi. So indaba yokuthi mina lawe sithandane, indaba yokuthi wena labanye abantu eceleni lezihlobo zakho labomakhelwane labantu emsebenzini abangakuthandiyo ubathande, ungabala kuhle iBhayibheli ngalawa amavesi esikhulume ngawo aso ndaba yokuxoxa ngayo is not open for discussion because it's a command from above. Uthi yena I command you to love one another. So lanxa kungavumi icommand akuhlalwa phansi kudiscusswe ngayo aso suggestion evela kumlimi yicommand eyokuthi sihlobo esithandekayo kumele emhlabeni sithandane. Ungabe ulezizathu eziningi eziqatha ezivalid kuwe ezenza ungathandi omunye umuntu, ezenza ungangithandi, ezingenza mina ngingakuthandi, but isizathu esisodwa esibhalwa nguJesu uthi yena ngililaya ukuthi lithandane ngoba ngalithanda. Khonokho ukuthi wena lami sathandwa kuhle kugqibele kwehlule kudefeate wonke ama reasons esilawo esingenza sizonda abanye abantu. Uplanet Earth ulezinkinga eziningi ezingelatshwa kuphela yikuthandana. Umhlaba abantu kabahlalisananga kuhle kungelatshwa kuphela yikuthandana. Thandana kumele sithandane. Lima sisize kumele sithandane sobe sithandana. Uthando luze lweqe amanye ama-bridge lamanye ama-walls esawakhayo njengabantu sisakhelana ama-bridge awemihlobo, ama-bridge awama-races. Umlimi uthi yena kumele sithandane seqe sedlule khonapho. Asibambeni la sithande labangasithandiyo. Kule statement enjalo kusizwa sisikhuluma lami ngeke ngisikhulume lawe yakwazi ukuthi uyakusikhuluma ayizwa abantu besithi ayi mina ngilungile angifuni kuphanjaniswa mani likhipha imhlolo namhla mani likhipha imhlolo namhla likubambe la nxa ulungile ungafuni kuphanjaniswa kawulunganga. Ukulunga kwakho ukulunga kwami kukhanya kuhle mzwana uphanjanisiwe. Kule nto esayikhuluma lapha eqhakathekile ngicela sibambe. So abanye abantu sifuna ukuhlala yonke into right abantu besithanda abantu besihlekelela abantu besipha lokho lalokhuyana sibe sesithi lathi silungile. So ukulunga kwethu kumele kuvele lamzwana into singamanga kuhle, lamzwana abantu bengakhulumanga kuhle ngathi, lamzwana abantu besiphethe kubi, kumele sihlale silungile. Ngangibezwa abantu besithi mina omama ngenda nginikana ukuncitshana akufundiswe emendweni akunento enjalo vele wawuvela uncitshana engcenye ukuthi ngakini kwakungela izinto zokuncitsha. Ngangizwa abantu besithi mina ngangakhulumi kumbe mina kangikhulumi ngizwa ngabantu singadintshwa ngumumo sike sakukhuluma kuntshumayelo ezedlulekileyo. Yiko ngifitizela lokuthi kulabanye abantu esithi singabakhangela silezi zathu ezigcwala ama-50 kg ezenza singabakhulumisi ezenza sibazonde. But namhlanje kuseni kulamavesi lawa esikhulume ngawo athi wona uNkulunkulu uyasikhomanda ukuthi sithandane. Njalo thina ngathi ukuthi sithande abasithanda. iBhayibheli lithi lizwile izulu ukuthi kwathiwa thanda umakhelwane uzonde isitha sakho. Kodwa uJesu uthi ngithi kini thandani lezitha zenu lize libakhulekele malidumisa igama lenkosi. Yesu Kristu lesi namhla sikhuluma ngesiKristu phose esedlula ukuhlabela, isiKristu esedlula ama uniform amahle esiwagqoka sisiye church, isiKristu esedlula
ukuya kumbela kuma camp meetings isiKristu esiqatha esivela ezulwini esokuthandana so umlimi asiphathise asiqhubekeni la namhla siyakhuluma ngendaba enye esithinta ngaphakathi. Nanko okunye sikubanembele ama verses awabala even sesisodwa. 1 John 3 iverse 18 lo verse 11 kusiya ku12 lo verse 15 14 kusiya ku15 uJesu uyafithizela iBhayibheli liyafithizela ngokuthi kumele sithandane. Nansi into eqhakathekile uthi yena ongathandiyo kamazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu luthando. So njengabantu awungeke uthi uyathanda uzimele wedwa lapha ngoba ubuntu bungakukhulela uze uzonde. So qhakathekile ukuthi njengabantu sihlale sinamathele kuNkulunkulu oluthando. Lizwe kuhle ivesi uNkulunkulu ngalathando kuphela yena ngokwakhe uluthando. Uthando loNkulunkulu kakwehlukaniseki character yakhe. So ukuze lathi njengabantu sibe le character kamlimi eyokuthanda abantu abangathandekiyo, eyokuthanda abantu abakhuluma kubi ngathi, yikuthi thina siqale sibe connected lomlimi. Yena umlimi abese sinika uthando lwakhe, thina sibe sesiludlulisela kwabanye abantu. Haleluya. Phela ihose pipe nxa ikhipha amanzi ngale kucineni aphuma khona kuya ngokuthi iwathatha ngaphi. Ukuze sithelele impilo zethu leza abanye abantu ngothando, kumele isosi yethu ibe nguNkulunkulu. Malidunyisa igama lenkosi. Isosi yethu ingaba ngumlimi, kuyaba right, kuyaphileka emhlabeni, kuyalapha izinto eziningi. Ezinye ngizakhuluma ngazo lapha zelapheke. Sike sakhuluma ngokuxolelana, senelisa kuphela ukuxolelana kungaba lothando. Nansi enye ivesi lesiyayazi, 1 Corinthians 13 ekhuluma ngothando. iBhayibheli lithi lona ngiyakhumbula sakhula thina angifundanga kangako kodwa ngahamba nami esikolo ngayafika ngalo kuthiwa abantu baqeda bekhona abajayele ukuqeda eduze bo-form 4. Ngambona nje kungabuya abanye abafowethu abanye abazawami bevele town, thina sikhona ngale sasikhona, wazi bahawukele so belingisela ingoma yesikhiwa eredweni ngesikhiwa. Bayilungisele so wena ukuhawula so uyihawukela. iBhayibheli lithi lona kwabaseKorinte, loba ungakhuluma ngendimi zabantu kumbe ukhulume ngendimi zezingilosi. Lapha eZimbabwe ngiyakwazi isikhiwa yisu number 1. Abantu basichaya so siphume ngamakhala. Lami nyake ngisizwe mbijana ngani yasizama mbijana. iBhayibheli lithi lona khonoko ungazi ukwenze ukhulume kumangalise. Ngayizwa labanye abantu sebekhuluma ezinye indimi bathi bakhuluma lomlimi ekungasoqiniso futhi. So khuluma indimi ezimangalisayo, abanye sebekhuluma iSpanish, abanye bakhuluma iFrench. Nxa ekhuluma so abantu bazibamthalaze kuthiwa izulu kalilandaba le language oyisebenzisayo, liqala likhangele ukuthi lothando yini. Nxa ungaqakathekisa ukhulume ngelanguage eqatha, utshaya isibhunu, utshaya Afrikaans, umlimi nxa ekulalela ungelathando kuthiwa uba ngumsindo. So umlimi oqakathekisayo emhlabeni ukuthi sithanda okumele kubuse empilweni zabantu every day luthando. Uthi yena lanxa unganika abantu izigqoko zakho uzunikele lo mzimba wakho ukuthi utshiswe kulabanye abantu abaphayo bengakaphi, baqala badinga iZBC, baqala badinge abantu abazokuzabhala ukuthi banikeni ama details wonke nokuthi kuphiwe ipen.
Bible lithi ungakwenza khona unike but izulu lingafaka uxa ngoba abanye abantu bayanika hachi bephushwa luthando. Abanye abantu bayanika besenzela ukuthi baziwe babongwe badunyiswe. Yikho iBhayibheli lithi lona nxa sisipha ngothando libambela. Nxa sisipha ngothando lesi sandla singapha lesi kakumelanga sibe kwazi. Akuhambe uyenika abantu echolocho, nika abantu ebhinga, nika abantu abahluphekayo obaziyo ubanike kumbe uyipolitician kumbe unguminister kumbe yini kumbe ungupresident ubanike kungela camera phambi kwakho umlimi kube nguyobonayo okusensitha abese kubusisa igama lenkosi lidunyiswe. Bakhona abantu abaphela ukuthi kwazakala kodwa bengathandi bengaphushwa luthando. Kakasiyekeleni ukuphilela ukuacta kasiphileni sisentandweni kaJehova. I command you to love one another. Utsho njalo uJesu ngoba ngalithanda. Asiqhubekeni isizwe la. Mele sithanda. Right. Iverse le ngiyayithanda ikakhulu ngeversion English Standard Version. 1 John 3 iverse 16. Uthi yena uNkulunkulu uJesu wadubeka ngenxa yethu. Christ suffered. Ngenxa yoluntu, ngenxa yothando. Ephushwa luthando. Christ suffered. Wakhafulelwa, wathethiswa, weyiswa ngenxa yokuthi uyasithanda. Waluza ezinye izinto uKristu bambana asambeni la. uKristu enguNkulunkulu wakhulula ubuNkulunkulu wabuchiya wagqoka ubuntu ngenxa yothando. Wazokhafulelwa, wazothethiswa, wenziwa konke lokhuyana ngenxa yothando. Christ suffered for us. Then iBhayibheli nxa liqhubeka lithi therefore mina lawe ongizwa namhlanje sobe sithandekayo. Bible lithi therefore ngenxa ukuthi uChrist suffered for you. Lalo iBhayibheli lithi lawe lami we must suffer. Liyangizwa yini? Kumele sihlukuluzwe, kumele sizondwe kumbe sithethiswe, seyiswe ngenxa yabazalwane. Kristu sithi thina isikristu sona ngingaziphileli, ngiphilele abazalwane, ngithethiselwe abazalwane, ngisafe ngihlukuluzelwe abanye abantu. Ngoba uKristu wahlukuluzelwa wena, uKristu wathethiselwa, wakhafulelwa wena. Ngaleso sizathu sekule command yokuthi sithandane. Ungalibana kuhle iBhayibheli lithi lona nxa sesithandana kule measure yokuthi wena abanye abantu kumele ubathande njani. Sibeleni bijane mu. Uyangazi, ngiyakwazi, uyabazi obani lamaphutha abo ulezi izathu zokuba zonda. Ngithi mina namhla isizathu zonke olazo, izizathu zonke ngilazo zehlulwa isizathu esisodwa sokuthi uKristu wangifela. Kumele lami ngikuthande, ngingakuthandi kuphela, kumele ngikuthande. Asibambeni la. Utsho njalo uJohn uthena singathandani lokho kokukhuluma kuphela okwamazwi, kumele sithandane kweze kwedlule. Nanxa kusithi ukuthethiselwa ukuthandana kwethu, sithandana neni ngegama lenkosi yethu Jesu. Nansi indaba engifuna nayo siyithinte namhlanje. Nxa sithi safa, sihluphekela, sidefendane. Umlima kukhangeleleyo ukuthi mina lawe, lanxa kungaba labantu abasizondayo, wena lami singabi labantu esibazondayo. Nansi into engifuna siyithinte la. Sibambe kuhle. Ngelilanga uJesu uthi yena
ehlezi kubuye omunye umuntu azombuza emlinga athi yena Jesu ngenzeni ukuthi ngithola ukuphila. Jesu amtshela ambuza uJesu athi umthetho uthini? Abe sesithi hayi umthetho uthena uthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, ngamandla akho wonke. Abe sesithi liphinde lithi iBhayibheli uthanda umakhelwane wakhe njengoba uzithanda. Asibambeni la imesha uthandano kumele umlima ku-approve afake ukhwetsho. Nxa indlela engithanda ngayo umoyo angithanda ngayo, indlela othanda ngayo usibanda angithanda ngayo, sithandane empilweni. uJesu qala kukhangela ukuthi wena uzithanda njani, abese expect ukuthi lolo thando lutransferelwe komunye umuntu kungakhitshwanga lutho. Singathandana ngokwezulu umhlaba uyaba lokuthula. Amanye ama-BP ayaziphelela. All we need is love. Mina ngilezinja la. Xa ngena ziyagijima, ziyafuna ukuthandwa ngizibambe, ngizibambathe, kube mnandi kube njalo. Yonke into ephilayo iyafuna ukuthandwa. Umuntu ufuna ukuthandwa kakhulu. Asithandana neni isihlobo esithandekayo. Sithandana neni okungasoko kudlala, okungasoko ku-actor ngoba siyazwisisa ukuthi umlimi usithanda okungakanani. Omunye umuntu abesesithi yena ekhuluma thena ukuzuzwisisa ukuthi wena uNkulunkulu ukuthanda okungakanani. Qalisa la ukuthanda abanye abantu abangaphelelanga njengawe. Nxa bekuzwisi ubuhlungu bengabongi ngabenzela kuhle, ubusukhumbula ukuthi umlimi lawo le BP efana nayo ngoba lawe kawuphelelanga. Mele sithandane, sambeni sizwe ukuthi singathandana okudlala. Nxa undoda lo ezibuzisa uJesu abesemtshela iparable, uthi yena kulondoda owasukayo wahamba, nxa ehamba esedlula lapha adlula khona, mana ngiqambela indawo edlula engozimini laphana, otsotsi bambamba bamshaya, bamkhulula izigqoko, bamthathela imali, bamthathela ifoni, bamchiya esesitishini sokufa. Nxa elele eceleni komgwaqo sebehambile laphana otsotsi, iBhayibheli lithi lona kwasekudlula umpriest. Nxa kudlula umpriest, nxa ngikhuluma ngompriest, ngomuntu lwana ocabanga ukuthi nxa uhamba ngenyawo yena drive imoto kumele apake akuthwale. Engakuthwala angakubhatalisi. But umpriest wathi wadlula. Kanti indoda lena enxayilele so ikhangela yabibona le gown kampriest khatshana, imbonela khatshana ngenxa yobuhlungu alabo lokuchaywa wehlule kukumemeza. But umpriest wambona. Indoda le umpriest ayimbonanga, kodwa umpriest wayibona indoda edinga usizo, wadlula eceleni. Bangaka abantu abakhangelele usizo oluvela kuwo osubadlulile empilweni. Sanda kudlula umpriest walandela umlevi. iBhayibheli lithi lona wamkhangela umlevi wathalaza, wasesithi ngingama la. Engxenye ogubuzela baseceleni lapha bahle babuye lambaza ngibamba, fearing for his life, laye wasegijima ebaleka. Intshumayelo yanamhlanje izama ukusikhipha lengqondo ekaMlevite, ingqondo yokuba selfish, ingqondo yokucabanga ngami everyday. Intshumayelo neBhayibheli lithi lona asike nisiphileni wena ungekho ucabanga abanye abantu. Abegijima. Nzantu befike echurch into abakhuluma sebexoxa ngayo besidla ukuthi uyazi into endlula lapha nathi omunye umuntu echawe ngabotsotsi so lamgijimile, but hayi uNkulunkulu uzangenela. Banenge abantu abafaka uNkulunkulu bekumele uNkulunkulu yena ethembe bona ukuthi abasebenzise ukuthi into zenzakala. Hlala iBhayibheli lithi lona uJesu eqhubeka kwasokuzodlula umSamariya.
Xa ngilandela kuhle indaba kuthi ukuthi owatshaywayo wayengumJuda. Anti liyayazi indaba kamama umSamaria kuJohn chapter 4. uJesu wathi ecela amanzi, umama lwana wakhangela uJesu wathi wena baba uyazi uyamangalisa, wena ungumJuda ucela amanzi kimi umSamaria. Awukwazi ukuthi amaJuda lamaSamaria kabahlelani, they have no dealings. Abakwaziyo bathi bona umJuda wayengangcono afe kulokuthi ancediswe ngumSamaria. Babezondana beseyisana bengadlelani. So ungalalela kuhle istory, kungani owatshaywayo ngumJuda wadlulwa ngamanye amaJuda. Kwase kubuya umSamaria wamkhangela. umSamaria ehamba ngedonki yakhe. Number 1, haleluya. Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Xa ungafuni ukunyeywa unganyeyi. Golden rules siyayazi eBhayibhelini. Siyayazi golden rules siyayazi. Uhlupho ukuthi sifuni apply kithi kuphela. Do unto others. Uyikhuluma kuphela uyithanda nxa kumele kube ngobhenefitayo. Andle eBhayibheli yacho ukuthi yenza kwabantu lokho ufuna bakwenze kuwe. La kuwe lona le ivesi yacho. So wabe buya umSamaria hamba yedonki yakhe. Wamisa uStimbok. Amen. Number 1, hallelujah. Wamisa uStimbok wakhe. La kunanzelela ukuthi abase South Africa bayakwazi eBotswana ukuthi nxa ungumZimbabwean ngaze ugqoke njengomSouth African, amapholisa akubona uhamba uthi hayi ngumZimbabwean osegqoka njengomSouth African, ngaze utshintsha istep uthini bakwazi ukuthi babona njani. So ngicabanga ukuthi mina la nxa umSamaria lo egadi idonki yakhe uStimbok ehamba wahle wabone nxa ngenwele wabona ngokugqoka ukuthi lo olapha ngumJuda. Wayelezi izathu zonke zokudlula eceleni ngoba amaJuda lamaSamaria kakungenelana. But number 1, hallelujah, uJesu uthi yena wamisa idonki wehla. Wangacabangi okucatshangwe ngumlevi okubana ngingehla lapha ngincedisa undoda lo engcenye otsotsi baseduze baza ngishaya bangithathela imali yami le donki yami. Wathi yena nxa betshaya kabatshayi, nansi into engibonga ngenxa yothando umSamaria kabona ngumJuda oleleyo wabona umuntu ofuna usizo. So uthando nxa ulikhalanga alwenza ubona indebele, lwenza ubona umuntu odinga usizo, lwenza ubone umzalwane, lwenza ubone umakhelwane. Lina kalingizwe lengizwe yini? So okunengi emhlabeni okusihlukuzayo kulungiswa inkulumo yanamhlanje eyicommand evela kuJesu ukuthi yena love one another. Abe semkhangela laphana anyenyezela asuke aye donkini yakhe afika thatha amanzi ambandishe amnathise amphakamise. Number 1, wamisa idonki yakhe. Namhlanje kuseni ngithi mina akumisi idonki yakho. Banengi abantu abadinga usizo lwakho. Wenelisa kuphela okungenza umisa idonki yakho ukuthi uqalise ukuthanda abantu. Thanda abantu. Amashophu emakhaya. Mashophu emakhaya ngothanda abantu wenza ukuthi bazothenga. Lapha sithi thanda abantu lanxa. Bible lalela lithi Bible lithi ngelanga uJesu uthi yena wena onothileyo nxa usenza iphathi ungabona unxusa abanothileyo ephathini yakho. Nxusa abayanga. Bangene badle. Ungakhangeleli ukuthi baza kunxusa kwelinye ilanga ngoba kabala lutho. Thando. Lengoma ithi yona isikhathi kasizwakali ngothando ekhaya.
esemthethe laphana amfake edonkini yakhe. Khangelani. 1 umile, 2 wamnika amanzi, wambhandisha, warisk impilo yakhe. Ukuthi nxa betshaya bazatshaya, kodwa lundoda kumele asile. Wamfaka edonkini yakhe bahamba. So kuthi ukuthi umnikazi wedonki wayesehamba ngenyawo, istranger sesigadile. Khangelani uthando lungaka. Haleluya. Wothanda umakhelwane wakho njengoba unjani? Stand. Bekhuluma abantu ukuthi kulabantu nxa kuthiwa bayapha abuyele embe evuthukile. Hayi, nxa usipha phana the best. Makhelwane acece, kodwa ungakhohlwa ungamnika lesi sandla singabikwazi okwenziwe yilesi. Umlimo obona okusensitha abese kubusisa egcekeni, igama lenkosi lidunyiswe. Hambelaye nxa ehlamba laye bazi bayefika eclinic, mana ngitsho njalo. Afike angene amehlise, akhiphe imali yakhe. Wow! Okukona emhlabeni ukuthi abantu umuntu nxa elo hlupho uza abantu bedinga izihlobo zakhe. Ngangubone le ma-church ungabuye umuntu odinga usizo, yezantu siyahlala phansi besithi kanti zona izihlobo zakhe zinga. But umuntu uyabe engatshongo ukuthi udinga izihlobo, uyabe ethe ufuna usizo. Ngangizwe ema-church sekucelwa lo madikoni ukuthi acela bamphelekezele epolice. Umuntu engatshongo ukuthi uzoreport icase ethize ezodinga uncedo, abantu bamphelekezele epolice, abantu babuza izihlobo zakhe. Lundoda umSamaria kabuzanga izihlobo zendoda leyi, kazange aqonde epolice laye, wamnceda ngenxa yothando, waqonda laye lapho kudingakala khona usizo khona. Eqeda khona athi yena zwani nasi mala bada. Athi yena ngicela ndoda lolimelaphi, thengibala kuhle, walala khonapho emlindile. Wavuka kusene eqedisa uhambo lakhe, ama-programs akhe ngenxa yokusizwa omunye umuntu. All we need is love. Kepho ngikuthinta mbijana engqondweni yakho. Zingaki izigqoko olokhu uziphushele ukucinene wardrobe? Uyazukhulume futhi ukuthi lezivela sangikwani, kodwa uzibekile kulesihlobo sakho wena, lo dade wenu, lo anti wakho, lo malumakho, lo gogo wakho abahamba nqunu. Misi donki yakho uba attend. Misi donki yakho abhadale engamazi. Athi yena sengidlula namhla ngohambo lwami, ngicela umuntu lo limfaka ama-drip, limtshintshe ibhandishi, limvayindele, limnike yonke i-medication engamsiza sile. Ngawa iseZimbabwe bayamuthi ibhandishi, bamuthi parasite. Phela iZimbabwe ngiyayithanda ilizwe lami leli, ngiyalithanda. Ilizwe elimangalisayo elilephilize elapha imikhuhlane. Phela eZimbabwe nxa uchawa likhanda parasite, isisu sibuhlungu parasite. Wamchiya khona phana bamuthi parasite, bambhandisha. Ngicabanga ukuthi nxa wayeseZimbabwe wazi wacela bamnika i-prescription, wayathenga e-pharmacy imithi eyaneleyo lefaneleyo ukuthi umuntu lo asile. Singathandani ngomlomo kuphela lelizwe, asithandaneni langezenzo. Misi donki yakho kulabantu kumele ubasize. All we need is love. Athi yena lingamelapha imali leyi engiyibhadeleyo, i-medication elizamnika yona ngedlula imali engiyibhadeleyo, libhale eceleni ngiyabuya. Ngingaqede engikwenzayo ngizadlula lapha ngizobhadala imali eyabisele. Angifuni kube lesikwelede ngalo umuntu ngoba ngumakhelwane wami. Zangambuza isibongo, wabona ukuthi ufuna usizo, wambhadalela. Ngicela ukufake inye emnandi, ngicela ukufake inye elimnandi lizolibona uthando lukaMlimo. Ogubuzela abachaya lundoda
bamela uSathane. Undodo ochayiweyo yimi lawe silamanxeba sono kasilandlela yokusinceda amapriesti labafundisi bayadlula eceleni abangeke basincede ngaphandle kuze kubuye iGood Samaritan eNkristu eyafika yabhadala konke eCalvary kasilasikwelede kumele sisindiswe ngegazi lakhe. Shiya laphana wahamba ngiyakholwa istory siyaphela khona lapha but uJesu abesebuza indoda lo kade mbuza athi yena ucabanga ukuthi manje umakhelwane kamuntu yena lo ochayiwe ngubani angikholwa ukuthi yakhululeke. Omunye obhala uthi yena ngenxa ukuthi kwakungumSamaria wehluleke ukuthi umSamaria waphomba ukuthi hayi lo amgadisa idonki yakhe. Labanye abantu abasizonda azonde ukuqamba ibizo lakho. Lo umakhelwane ngulo amgadisa idonki yakhe. Jesu wathi uphendule kuhle. Do likewise and live. Stop esithandekayo. Lawe do likewise. Kunabantu kumele sibatshengise uthando lokaMlimi. Akathekileyo ukuthi thina sibe connected lezulu. Mlima siza umlima siphathise. Ezibuzisa ngabombi iBhayibheli lithi umuntu wayebuza uJesu wazi eloya. Wabe sithi Jesu makhelwane wami ngubani? Mana ngedlule kulokhu mvayindele. Wonke umuntu ohlangana la empilweni unesibongo esinjengesakho kumbe kala sibongo esinjengesakho wena uvela enkayi yena uvela emawabeni lekithi. Wonke umuntu ophila ngaphansi kwelanga ngumakhelwane. Kakumelanga ukuthi umuntu ehliswe emchoveni ngowindi ngokuthi imali ishotile wena ukhona. Badala ungamazi uyihlo sezulwini abesekuvuza ngomvuzo omangalisayo. Engcenye labo winda kumelanga behlisa umuntu endleleni ngokuthi ushotelwe imali ngoba there is more to life than money. Ukuthi sithandaneni kuthi umsindisi. Bantwana lenza umyalo wenkosi. Love one another. It's a command. Sihloko sithandeka. Command. Akuhlalwa phansi ku discusswe yi command. Love one another. Ngoba ngalithanda. Sambeni. Singakhohlwa sithinde khona phana uJesu suffered for us. That we ought to suffer for our brethren. Mele sihlupheke sithwala abantu emahlombe ethu every day. Nase sinye story ngisithandayo ngesika David lo Saul lo Jonathan. David esebulele uGoliath. Likubambela. Nge-age uGoliath wayemdala kulo David. Nge-age uSaul wayemdala kulo David. Kuthi ukuthi uGoliath wayekhona uDavid engakabi khona. Lo Saul wayekhona uDavid engakabi khona. Kwayiwa empini bayakempa khona ngale. Uthi Goliath wa challenge. iBhayibheli lami lithi lona uSaul wayemude kulabantu bonke bako-Israyeli kusukela ehlombe kusiya phezulu. uDavid eyiboyize encane esweliswa izimvu zikayise. Wayebuya uGoliath afika challenge uSaul aqhuqe ehleze etendeni lakhe. Ngelinye ilanga iBhayibheli lami lithi la uDavid wasebuya eCamp uGoliath wafika wa challenge uDavid uthe ehamba wasesizwa wasebuza uMebraz nawu evukela uBoyize emthethisa ulamawala izimvu zichiwe ngubani wathi ngabe mbuza kuphela ngitsho ngolutho bembuza kade ngiyabuza Babedlula sebuze strange wathi angazi uMebraz kuhamba njani indoda lomdonsele ecela wathi indoda kuyafiwa lapho indoda lonto ufuna wani ngithi ngapha yena ukhona ngale singaqondana sichayane oyadliwa labakibo sebedliwa mani ngeqa indaba lesa ikhuluma kwenina David azacela ukuthi yena uyamfuna umuntu lwana ngegama lenkosi ayemchaya naye qansa uDavid isifula dobha amatsha ngu5 akhwele so phela Goliath uthiwa wayemkhulu so David nxa esekhwelile esembone eduze wambone emkhulu iCamp yonke
yayibona uGoliath emkhulu bechawa luvalo ukuthi kachayeki. uDavid uthe sekuthe esifuleni wamkhangela esembona eseduze semkhulu kakhulu wabethe kubebras wakhe wabesithi hleka wathi lina ngicabanga ukuthi uGoliath kachayeki mina ngiyambona ngesize yakhe kakhutheni. Wathi lithe pha choko emnqisa. Then impi isinqobile yako Israel bambe lapha ikokayisa khona indaba yethu. Abanye omama basebehlabela basebekhomenta basebexoxa basebedumisa igama lenkosi befaka legama lika David. Bathi bona uSaul ubulala ama-hundreds kodwa uDavid ubulala tens of thousands. Wasesizwa uSaul. Zihlobo ezithandekayo asibambe la. I-problem enguGoliath yayingaso problem kaDavid, yayiproblem yesizwe. Nxa iproblem yesizwe yiproblem kaSaul, uDavid azoyisolva leyo problem. Bekumele nga uSaul la uyacelebrate nxa yesizwa abantu bebonga umuntu obalungisele iproblem yelizwe, iBP yakhe yakhwela abesezonda uDavid. Mani ngemva indlela la. Phakathi kwemuli zethu esizalwa khona bakhona oSaul. Bakhona oSaul. Ngicela wena ungacreate wakho uSaul uvela uSaul ukhona ngakini. Engcenye aliyazi imuli velile zankalayo. Engcenye wena nguSaul wangakini. Bakhona oSaul abathi bekhona lama problems angoGoliath ekhona behluleka ukuwasolve ama problem efamily. Wasubuya wena David, hallelujah, wafika wazolungisa leyo problem. uSaul sekuzonda hathi ngoba wenze kubi ukuzondela ukuthi ubulele uGoliath wasolve iproblem yangakini eyamehlulayo. So akudingi ukuthi wena ucreate uSaul, vele uSaul ukhona. Wena okumele ukwenze kuyi1, ngiyacela hlobo esithandeka likuzwela vele empilweni yethu uSaul bakhona, emsebenzini uSaul bakhona, layinini ehlala khona uSaul bakhona, efamily noSaul bakhona, ema-church oSaul bakhona. Wena okumele ukwenze, David, deal with uGoliath, lungisi problem, edabulala susa uGoliath. uSaul uzazithuthela esethutsha ngonaka. Banenge abantwana sebezondwa ngoba sebenqobo uGoliath. Into ehlula ubaba omdala, into ehlula ubhuti wakho, into ehlula ubaba omncane wakho, into ehlula umamdala wakho. Wena wafika wayilungisa. Nxa izihlobo zakho zibonga ukuthi sure siyabonga umntakazi bani ubengeka efunda kungasozibani ubani sikwamfundisa. Wena wazalwe emuva umntwana lwane khona obhuti bakho basebenza bamyekele njalo. Wena wazothutsha wazolungisa. Nxa abantu besekitchen besosumumbu lamazambane sebexoxa ngokuthi wena usulungisa uGoliath, uSaul abesethutsha. Saul bakhona eChurch. Ngenza kuhlama pipi yakhwela ube yithreat ezikhundleni zabo. Wena ungazifuni izikhundla zabo uvela uziphuwe ngomlilo. Phela uDavid wayesephuwe ngumntana. Kasangenze lutho uDavid, asangenze lutho. Bahlabe lo mama. Yena walungisa iproblem yelizwe. Walungisa iproblem yeZimbabwe. uSaul ekhona wazonda. Walungisa iproblem yefamily. uSaul ekhona kulokuthi athabe wazonda.
osoul bakhona unga creator wakho uvela ukhona usoul ngibuye kuleyi angle wena engxenye ngusoul wakhona kulabantu asebethwele nzima ngenxa yakho. All we need is love. Number 2, osoul noma bengachazi osoul bayabhowa abantu osoul bayabhowa kodwa ngicabanga ukuthi osoul ba right bekhona malidwisa igama lenkosi basenza sihlale siseduze lenkosi basenza sihlale sidinga inkosi basenza sihlale sibala iBhayibheli basenza sihlale sisemthandazweni. Ngicela ukutshela ifavor ngicela ukwenzela ifavor ngicela ukhipha imhlolo sisedlula la. Osoul abakhona ungaqedi isikhathi enye into esihluphayo lesikhathazayo lecina isingcolisa thina yikuthatha isikhathi sethu eside siphila sicabanga sixoxa ngabosoul singaphili sixoxa ngabosoul lanxa bekhona ezimpilweni zethu singaphili sixoxa ngabo ngoba ukuxoxa ngabo ukuthi basizondo kungakanani kucina kusenza lathi sesilenzondo ngaphakathi kwethu njengeyabo. Asibayekeleni basilandele thina siqhakathekisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu. Mana ngikukhipha imhlolo osoul bekhona kulabantu abakuthandayo abanye abantu abakuthandayo baseduze lo soul futhi ngoba kumnandi iBhayibheli imnandi try iBhayibheli lithe lintona ngihamba uyebala uchapter 18 uchapter 19 uchapter 20 ka First Samuel kuthiwa wathi eqeda kubulala uGoliath abantu bamthanda uDavid lemzini kaSaul iBhayibheli lithi lona uJonathan inhliziyo yakhe yanamathela kuDavid okumangalisayo wamthanda so uthi emthanda ngapha engumngani wakhe umna wakhe kaJonathan oyinkazana Michal wamthanda uDavid kwamangalisa ngapha umdala emzonda bamana yazo izondo iyakuqedela umzimba so uqedela umzimba waphuphuma ngenzondo soul wabetshela abantu esithela ama advisors akhe hambani uDavid athatha umntanami waqala wamnika omunye wehlula wagcina semendisela omunye uMichal wayemthanda uDavid wamkhuluma la kwagcina ukukhulunywa ngale nkosini ukuthi hayi uMichal uyamthanda uDavid kuthiwa yena wabe kubona njengethuba elihle wathi yena kuza kuba iweakness kaDavid wasethuma abantu ngicela ukukhuluma lapha lama amajida wasethuma abanye abantu ukuthi bayekhuluma lo David uDavid wafika wathi ayi kanti nibonani kulula yini ukuthatha umntana enkosi mina ngingumyanga mina ngwenkayi mina ngwecholotsho mina ngweplant ukuthi ngiyethatha umntaka president akwenzi thina singabe qebelengwane ele fingerprint bona ngabe serevita angilayi serevita engcenye kwesisikhathi majida akathekile ukuthi uzazi ukuthi ngubani olemalini esikhwameni awungeke ukwanise ukuthi nje epiece every week wena qina ngaba stretcher ngelitshe kube mnandi abanye abantu bane stress empilweni ngoba bengo David njengami bafuna ukuthatha estate house eqebelengwaneni umxhanxeni ukuze impilo ibalance kwesinye isikhathi njengo David mfowethu yazi isikhwama sakho lokuthi usebenza ngaphi uye groupini la ku level yakho umlimi uzakubusa senxeke uyazwakala kwabanye abantu wena inziphe ezingaka but ungaziqondela enkayi la ngwenkayi awuthengi inzipho uthenga inelikhata uyayithenga ka1 ihlala iminyaka yonke uDavid hayi umuntu lo asoze ngikwanise mina soze ngikwanise lephonza soze ngikwanise ngizaqina ngapha keVaseline wabe buyela uSaul ngenxa yezonto wathi hayi limtshela kuvelela amalobola ngwafuni ngifuna ngenzela ifavor kuphela abuye le foreskin lama foreskin angu100 amaFilisti uyawasanga ngaba livese ngaphansi ukuthi wayefisa ukuthi uDavid engaya ngale kumaFilisti abafika bambulala siqobe sithandika
inzondo iyasilimaza ngaphakathi. Abanye abantu senzanga nisibenzela amafeva kanti sifuna bayichawa zimota. Sibathume kathana senze ukuthi bayekwenza iaccident. Bathi ngiyabonga iBhayibheli lami lithi uNkulunkulu wayelo David wabe buyalaye labo renkini mafoskini wafika wabika lapha. Wabethatha umfazi. Bayiqebile ngwane. Wakhwela iBP. Yani ilanga uTawusoul abele bala wena ma chapter ngibale 18 19 20. Saul ngenzondo yakhe wafisa ukubulala uDavid kuthiwa umkakhe wabakwazi umka David uMikhal wathi wamtshela uDavid wathi ungalali la walala emkhipha ngewindow ake ndikhangela ingalo kaMama esentsarile nyathele windini so esehlisa umkakhe ngewindi embalikisela uyise. We have to suffer. Waba lamathuthu vezandleni ngenxa yabanye abantu. Defender. Ngoba ngilinika umlayo omutsha ukuthi lithanda. Ngoba ngalithanda. Wehlu David wabaleka. Yena uJonathan baxoxa lo David. Bayingijima. Nxa bexoxa lo David, uDavid uthi zwana Jonathan, umdala uvunga umbulala ubaba wakuvunga umbulala. Jonathan azakhala tayi ubaba akakubulali. Kangenzi lutho mina engangitshelanga. uDavid wathi hambe check. Angisoze ngibuye ku feast yanamhlanje. La kusasa ngibuye. Engakubuza uyihla umtshela ukuthi ngicelile ukuthi ngiye kubaba eBethlehem. Wabe qacha khona beduze wabe kuhlalwa first day kuthiwa induna yakhangela yabona uDavid engekho yazithulela. Second day yabibuza ukuthi wena Jonathan ungaphi uDavid ngiyakwazi ukudrwa khunga. Wabe sithi ucelile ukuya kuyise. So akuna problem ucelile kanti vele baba wena umzondelana umfana lwa. Sonke umuntu oluke kangaka bambana. Sonke umuntu oluke kangaka. Twanxa ekhuluma so uSaul wadobha umkhonto wakhe waweqisa ugama so wawuchova efuna ukuyachaya ahlabe abulala umntanakhe embulalela ukuthi uthanda udefenda uDavid. Wafika so uJonathan umkhonto wadlula wayanamathela emdulini wachayisa amasoto waphume baleke khala. Warisk impilo yakhe ngenxa yomngane wakhe. All we need is love. Bazali bambana kulabanye abantu bethu abahlala emgwaqweni chone thare labanye abafana leyazi ukuthi kwesisikhathi bashotana abantwana bomba uthando kuphela. Thando athe buyile ungamshawude engena phela mama bayashawuda engena umntwana ahlashawudwa azayelala ashawudwa alandelwe ashawudwa kwesisikhathi ngabuya namhla ngabuya kusasa ungamshawudi athola ukuphekile lihlezi lithi alikadli limelele yena. Uzumbize la ngebizo lakudala ubhudiza simelele wena bhudiza ahlale phansi lidle lixoxisane laye. Kwesinye isikhathi abanye abantwana ba wild bagcwele egangeni ukuthi bashota uthando umtshengisa uthando uhlalela iphansi ngekhaya kungabi secourt kube ngekhaya kungahlali kuthonisiswa amacala umthande mhlawumbe khona ukuyana kuyicharacter kungaziphelela bengumntwana oright. All we need is love. Thando. Fika ngalo uJonathan fika khale sibambele uDavid soba khale so kule indaba emthanda la eyithanda. Chapter 16. Khale chapter 23 verse 16 17. Ngabe khala sebebambene so kuthiwa bazi bafungisana uJonathan wafaka isandla sakhe lapha kuDavid lo David wafaka ngale
bakhala bebambeni izandla lalele lapha istatement lesi khakelani uthando uJonathan abesesithi kuDavid embambile so athi David mngani wami ngiyakwazi ukuthi uNkulunkulu osezulwini usekunikile isikhundla sikaBaba ngena haleluya thatha position enkulu ithathe ngoba uyiphiwe ngumlimi yesiko lezolo bekumele ukuthi usowule ngafa kungena uJonathan uthi hey David kangifuni kungena mina ngena wena ngoba ufakwe ngumlimi haleluya all we need is love bangaka abangani bakho kwaziyo wena ngokwakho lapho qhathwe khona ukuthi balawo ama qualifications ukuthi ungabachestela ungabatshela ukuthi kulomsebenzi ba-applye bengangena uyakwazi mhlophe ukuthi bahlale ofisini enkulu abe ngubhosi wakho uyala kangcono ungabatsheli ngoba ukuthi baza kuba zimbulu hayi bomntana umfowenu wena ungumessenger njengami kodwa uyakwazi ukuthi emsebenzini kule post esivulekile enkulu umbize uJonathan wamtshela uDavid wathi David kule post esivuliwe ngumlimi wena faka iCV ungene mina ngiyakwazi ukuthi angikho qualified ngoba ngangicelwanga umdala ngangcono la nxa ngiyabe ngiphila ngangcono ngibe nguvice wakho angisakhulumi ngabafowethu eGoli engabuya lapho uyakuthembisa boys wona lungisa passport kuphela uyabona uma uqeda nje ungifonele ungafonela mina ngizokulanda ongadlula eChipangali yabe lokhu ingena uye eGwanda iyabe ingena ifoni uye Westnick uyangena ingawathi ususe Bait Bridge inetwork iyaqalisa ukuhlupha eSouth ngiyakwazi iyaqalisa ukuhlupha inetwork iyaqalisa ukuhlupha eSouth ungaba seBait Bridge khona ungathi sense essay site vela isangena hallo angizwe uthini hallo angikuzwe ihlinga ngike banenge abantu besikwaziyo ukuthi singabancedisa umlimi uzabakhweza babe phezulu kwethu ngangcono sibafihle not uJonathan womngani wakho uDavid wathi ngena mathuba yavuma waphiwe ngumlimi haleluya ngena wangena ngithe ngibala phela uDavid wayengumyanga uyise ngwale eBethlehem laseJudea engasebenzi selusa ingoma izimvu zangigibo iBhayibheli lithi uJonathan wamhaga wamnika le tunic yakhe mntana enkosi phela babantu belibele so David wabuye egqokile ebuli thethe ngathi hayi nanti vele lomngani wami eState House ecela ukukhuluma kuye so iBhayibheli lithi lona lapho kuProverbs nanje ukuthi uProverbs inzwisa ubuhlungu kulabantu Proverbs 6 verse 19 ithi yena uNkulunkulu uyabazonda abantu who causes discord amongst brethren so ngande ingqondo yami sengisitsho kuwe sengiva indlela futhi kuwe la now David wabuye esechayi Nike ngelanga abuye echayi Adidas ngelanga abuye esechayi ikepesi la ifake ngale wathi va lama demons babuza abantu ithethe ngawathi anti mina ngile bambone sechaya lamaphayi esidla into ezimnandi babona imota izo deliver ko David indaba ngiphu anti mina ngumngani wami lo mngani wami phela State House ngiyababona abantu abanjengami la BP sikhwele kulabanye abantu abezubuhlungu ngezinto ezingayisizo sabo ngoba kabala bathando ngiyababona sebebhode ngale kuJonathan ukuthi kambe Jonathan imoto lena idriver nguDavid so wamthengisela uDavid Jonathan wathi ayangithengisela umngani wami ngimphile shuwa ngesikhathi sakho sona eso ungakunika umuntu imoto just ungunika umuntu hayi phela lathi siyakholwa but imoto khona umuntu ozubuhlungu kathelanga fuel lamanzi ukuthi avula wathele kathela ngalutho banenge abantu abanjalo ngenxa yenzondo kambe ungabunikana labantu ukudla wena zakho izihlobo sowaqeda ukuzinika hayi angaqedi lalaba ngisabanika banenge abantu ababhizi ngokukhoza idiscord
amongst friends ababuya bezohlanyela ingqondo bakhwela iBP bezibuhlungu ngento bona asike sicheke la right nxa uJonathan engathathela uDavid imota wena uluzani wena ngemota le edriver nguDavid engasoyakho ekaJonathan uwinani ingathathwa nxa ilokhu driver nguDavid uluzani wamiki tunic yakhe watshintsha le diet ngoba ulomngani wakhe ophezulu ngicela ukuchallenge la nxa ungumngani ophezulu nxa abangani bakho belokhu bengakatshintshi engxenye you are not a good friend mela bake batshintshe mabake bagqoka ngani ukuthe ngoba ngabangani bakho all we need is love lekho ngama-organization okugcwele emhlabeni lapha okokunika abantu ukudla okokunika izigqoko abantu ngabe siyathandana emhlabeni ngakakula ngoba ngabantu emhlabeni abadinga usizo omakhelwane bethu izihlobo zethu ngasiyabanika sidla labo ngoba wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda ngakakulabantu abahlala emgwaqweni sasike sibona abantu izulu lisini impahla sezikhitshwe phandle ngoba abantu baqhakathekisa imali than uthando all we need is love mani ngispedeni ungakhozi discord amongst friends singakhohlwa siyabafuna obusoul baqhakathekile babe khona empilweni yethu basigcina sisenkosini basigcina sikhuleka bakwenza ulalela yona le intshumayelo basenza sihlale kuJehova ungachithi isikhathi sakho ucabanga ngabo ungachithi isikhathi sakho ukhuluma ngabo soul uzagcina uloya wena chithi isikhathi labantu abakuthandayo labantu abakuqinisayo ngingathi ukuthi usoul ubazondi hayi ungabazondi ba right bekhona bo soul bayafunakala but ungacreate wakho soul bayekile bona bo soul njalo ungabe ungusoul ebantwini umuntu masenzele kuhle umuntu masithande all we need is love nxa ngicina uPeter uthi yena 1 Peter 3 verse 1-2 uthi kulezinto lezi ezisihlukuluzayo zingaba khona kumbe zikhona emhlabeni ngenxa yokuthi abantu kasithandani isihloko sithanda asithandana ne kuthi umsindisi Paulus uPeter uthi yena kulento ehlupha emhlabeni malice the desire to harm someone emhlabeni kulabantu abale desire to harm us abanye yithi esifuna ukulimaza abanye abantu asikususeni khonokho siphileni kuhle labanye abantu all we need is love deceit kukhohlisa wena inkohliso enhlizweni zabantu ngenxa yokuswela uthando mlima senzele kuhle waba a good Samaritan every day these days abantu bathi abakho bekhona thina abantu abamnyama into zamambo appointments lezi bayasizazi sazi ukuthutsha kuphela thutshu ugijinyelo ukuthaka kade esingakufone bathi abakho bekhona khiye izindlu zethu sikhiye sithatshela abantu malice deceit hypocrisy abantu abanengi lekukholweni siphila impilo yokuba ngabazenzisi ngenxa yokuthi kasilathando ngaphakathi lungaba khona uthando into lezi ezivalwa nguPeter ziyafa natural death ziziphelele akudingi lo mthandazo kudinga ukuthi wena uthanda omunye umuntu njengoba uKristu wakuthanda waze wakufela eCalvary asibe ngoDavid asibe ngoJonathan asibe ni good Samaritan sibe njengoKristu envy mhla
emvulunya. Bantu abanengi phakathi kwethu silemzondo hathi ngoba abantu basenzele kubi ngenxa yomhawu. Amandebele athi umhobholo. Uzwi BP khwela ukuthi omunye umuntu lolutho wena kawulanga, omunye umuntu uncediwe wena kawuncedwanga. All we need is love. Slander. Make false and damaging statements about someone. Jonathan wayesithi ngangale athi kuyise uDavid umfana right. Hallelujah, hallelujah. Wayengathi amchayelele azamtshela ukuthi ucachile ngale masimini ngemva kwedwala. Lingabhoda so umnye abhode so mina ngibuye ngapha ngichaya ikhodi yethu phela sile khodi yethu engathutha limbambe. Hayi wamvikela ngempilo yakhe. Bagcina imfihlakalo yabo waphepha uDavid. Wafu Jonathan wakhala uDavid. How are the mighty fallen? Esitsho lo Saul. All we need is love. So Bible liyasitshengisa zinsuku zokucina esiphila phakathi kwazo lezi. Insuku zokucina. Kumele sithandane, kumele siphile ndawonye, kumele sinamathele komlimo. USathane ubhizi uhlanyela idiscord esebenza abanye abantu sinyeyane sizondane sikhulumane kubi. Ungakhohlwa mhlala ngisitsho emhlabeni akula muntu right vele emhlabeni. Ungaqeda ukumva indlela mina hey doti yomuntu leni doti yomuntu ungasuka omunye umuntu uyasala ekhuluma ngawe la ukuthi uyidoti yomuntu. So sonke emhlabeni mele sichibilike. Umuntu oseceleni kwakho umfowenu. Umuntu oseceleni kwakho umzalwane. Lingabe lingakhuluma ulanguage efana nayo, lingabe lingazwana. Khathi these days abantu sebakubeka kuhle akusachi ukuthi umuntu bamzonde kathiwa awubana ngemphiwanga. So ngiyakhuleka namhlanje nxa sivala inkonzo. Ukukhuleke kumlimi ukuthi kusukela namhlanje kusiya phambili umlimi akunike bonke abantu ohlangana nabo emhlabeni. Abantu vele baphila impilo left. Kodwa ucela ukuthi inkosi kunike. Inkosi kunike. Ulo story engakuzwa uqothelo umbhuru wami ukuthi omunye ubabothe esebhasini ngobe ungena omunye ugogo ethwele izikhwama ehamba edlula khona phana emthuza ngezikhwama leziyana emthuza the efika khona phana emjikijele ezinye kumthela abantu bakhwela ama BP abaseceleni laphana umntana lo wazithulela. Omunye umama uzabuza ukuthi kanti wena ungathula umuntu ekuphatha so. Ubaba lona wasehleke sithi hayi akulandaba ngiyehla ku next bus stop. Next bus stop mengehla so ukuthi ngenza umsindo ngiba ngumsindo mina ngizakwehla akulandaba. Sihlobo sithandika Jesu sezabuya siyakwehla kathesi next bus stop. Love one another. Sikhulume ngakho. Sikhuluma indaba yokuxolelana. Abantu ongabakhulumisiyo siqaliseni ukubakhulumisa kulombuso zayo. uNkulunkulu asenzele kuhle, uNkulunkulu asiphathise, asicimeze ngisikhuleke. Babolungileyo siyabonga ukuthi uyasithanda. Kunzima ukuthandana. Silezi izathu esilazo ngokuzondana nabanye abantu. Sicela usiphathise sinanzelele ukuthi kulesi izathu esikhulu okwenza okumele sibathande ukuthi wena wasithanda singakwazi waze wasifela eCalvary. Senzele umusa siphile njengawe sibusise ngoJesu yakhuleka. Amen.